همودمون وشاد بینرن هجا جستودیون دنگ امریکا لواشنطن سلاف و ریزن ستاف برنامه کردویزیون توشون هجا دم باش دنا 22 ساعتان ده هیز نویکاری عراقی هری کمتر 13 خو پیشانداران کشتن کو اوجی رفش آلوزی عراقی خرابتر دکه بالیسخانه امریکی لبغداد بانک لحکومت عراقی کرد کو گوی خواه بدنی داخوازن همولاتیان کو گوهرتنک دخوازن هیزن اولهی عراق تقلق و نشاندران کرن اول لسر پرکا سرکه یا بغداد کمبوین هرچند لتقه کرنا ایرو چه قربانی بخوبه نگرتن لی بدرجاهی خو نشاندان هجمار کازورا قربانیان بخوبه گرد کو گهشت پتر ج 206 کسان و به هزاران کسین دیج اگر تندی تیجی زیده یا هیزن پاراستنا عراق بریندار بوینه خو نشاندر عراق چندین پرنس سرکه لپایتخت ولاتی داخستنه وکو حولک بوزیده کرنا گواشه بسر حکومت عراق او بحكومة جندل ديتاناسين هذا جسر الأحرار أولا نحن كنا أفا برا أحرار دسبيكي أم لسر برا سناج وجمهورية بون جواشن لسر مزيدة بون أم هات فيري تقل مكرن غازا روندك ريش جعالي بوليسي هات كار إينان افغانیشاندان هرج دسپیکا مهاده لچندین پارێزگه باشور عراقی پرانیا شیعه بلاوون لزیقار خونیشاندر نرازی مانن سه اندام پرلمان عراق شوتاندن که هر یک جوانا جعالی که سیاسی جدای عراق بو لبسرا بکمی و 10 کس بریندار بون لدما حولا دربازبون آواهی باجروانی ددان لبغدا میدان سرکه خونیشاندرانه اوین داخواز حلوشاندن تبایا سیستم سیاسی عراق دکن 100 200 300 سد 200 300 هزار شهید ببن بلا قربانا ولات بن یا گرینگ ام وی حکمتی نحیلن او ما ناترسینن لی او جدنگی مدترسن ام ناخوازن تو ولاتک لعراق ده بمینه فاطمه محمود خونیشاندر که بغدای گوتا که عمری پیامنیر دنگ امریکا ام وی دست حالات ایدی ناخوازین طالبنا والله شري داخازن مراز وکرنا دستوریه و ام به سرفرازی زاروکن خو خودان کن و جادت پاک بن ام دخازین کس نمینید سر دست حالاته مکس جه اوان نوین مچ پارتن سیاسی نوین و ام دخازین پارتن سیاسی همین بگشتی در کفن عراق یبوی میدان هفرکیان چندین ولاتان هر سال 2003 و نمانا رژیم صدام حسینی و جوانا امریکا و ایرانه وکشانا هزین امریکا جه عراق باندورا ایران لسر عراق زیده تر کرد و دسته وردان لهمو بارین سیاسی و آبوری ولاتی داد که خونیشان در پتر بداخویانین کار بدستن ایران دین آزراندن ریبر اولی ایران علی خامنه‌ای بحثی پیلان دجمنان دکن بوت اگدان آرامی هندک ولاتین هرمه لی خونیشان درین عراق دبیجن امنا بین اخسیرن دسته ایرانه وإيرانيين قاعدة هي تدير ایران ولات ما بريفت بد ام نو بین اخسیرت ایران خواگر ام بمرین ام دب آزادی جین و با آزادی مرین ولاتین یکگرتین امریکا ناراضی بونا خو لسر کشتن و رواندنا خو نشاندران دیار کرد که اکثر دریه گفان لسر آزادیان دکد بالیوزخانه امریکا لعراق دبیان نامه که دا که لسر مال پره و بلاف بو پیش راست کرد که دوی عراقی آزاد بند بریارین خودا و به تایبت درباره پیش روژا ولات وانا و حکومت عراقی هاندان بو پیک اینانا ریفورمان بهمان زاراوه نونه را نتوین یکگرتی لعراق داخواز دیالوگ دنابرا عراقیان کرد دا جوه تنگاویه درباز ببن لدم سردان نونه را نتوین یکگرتی لعراق بو میدان تحریر گود در فتح دستحالات و خونیشان در بگه نچاره سریه که هفبش عراقی با آوه که با آشتی داخواز مافین خوین روا دکن ود بیجن چه اگرنین بو تندو تیجیا دجیمت تبکار اینان احنا المظاهرات مالتنا السلميه بصح خواپیشاندان ما به آشتینا لمیدان تحریر و پرا جمهوریه ام هاتن ویری داخوا بپاریزین دوی ما شهید هبون تقیر لخواپیشاندران دکن و ام بیچکن هنرمندن عراق دخوازن بچه کرنا تابلوان داخوازن خود دیار بکن و جوانیه که بدن خونیشان دانان تابلوان توان هر دو آلین تونلا دچتا بو میدان تحریر بنگه سرکه خونیشان دانان دخملینت او دبیجن پرانیا تابلوی وان دجی آستان کرنا آزادیا نو ستمکاریا دست حالاته و برخودان عراقیان بناب شورش اکتوبر دناسینن خالد فتاح دنگ امریکا بلاف بونا هیزن روسی لکوبانی و گندوارن وی زیده دبا
دربازبونا هێزن رووسی ji bo bajarê Kobanê di 23 vê mehê de pêk hat. Navenda serekî ya hêzin polîsên leşkeriya Rûsî lê girê îzaa ye ku li Rojavayê bajarê Kobanê ye. Her demekê hêzin polîsên leşkerî ya Rûsî di nav bajarê digerin, her wiha pêdiviyên xwe jî ji çareseriyê dikirin. لسر رفشداوی لهرمین کردی لباکور روشات سوریه و به تایبەتی پشتی ێریشên leşkeriya Tirkiye li ser van herema bi hezara mirov ji gund û bajarên xwe koçber bûn û ev yek bûye cihî metirsî guhertinek demografî di heremê de çêbe. Di hêpeyvîna hevkarê me Luqman Ehmed bi rojnamevan Mihemed Bilore bi rêya Skypeê de jê pirsî gelo ev mijara guhertina demografî çi qasî bibandor be. Bi rastî ev mesela guherîna demografîk yani em dikarin bêjin serdeftere navnîşana herî berz e ji siyaseta dewleta Türk û her wiha ew çekdarên cihadîst ê ku pêra ê ku wan bikartînê li dijî deverên Kurdî. Yani ji bi rastî ez karim bêjim ev plan yani ji destpêka 2015 dest kir gava ku dewleta Tirkiye bi alîkariya opozisyona çekdar yan ji ajêr dibêjin artêşa azad operasyona Mertara Firatê birê xist li Cerablusê û li Babê li wan devera. Bi rastî arman jî ew bû ku Kurdê duê deverê de hene wan derbider bike. Her wiha hêşt ku yani deverên Kurdî ji hevdû qut qutû bike. Yani di navbera Efrîn û deverên Rojhilatê Firatê de ji hevdû qut bike. Pişt ra zatê di sala 2018 da jî destpêka 2018 operasyona Şirnê Zeytûnê dest pê kir. Ew jî ku niha ji encamên wê dagîrkirina devera Efrînê ji bêtirî salek û nîvekê de ew jî wek em dizanin bêtirî 300,000 însan xelkên Kurd ji deverê hatin kûçkirin û li şûna wan jî ev civakên tundrew ku ji derdora Şamê li Gota her wiha li Hemsê yani bi qaserî ku ew hejmarên hatine kûçkirin li şûna wan li dêvlê wan bi dehezaran ew kesên malbatên çekdarên îslamîst ê cihadîst hatin li cî û warên Kurda bicî kirin. Zatê li destpêka vê mehê jî li nehê vê meha bihûrî biborîn. Ev operasyona kaniya aştiyê derket meydanê dewleta Türk careke dî bi heman yani bi heman hincet bi heman behanet bêje ez xwazim yani terorê ser sînûra xwe dûr bixim bi rastî ev hicet e û niha yani ev operasyon jî bû sebeb ku nêzîkî 300,000 însanên Kurd ji bajarên Girê Spî û Serêkaniyê ber bi bajarên Tiltemir her wiha Hesekê ve werin koçber kirin. Yani rewşa van koçberan bi temamî heta niha mixabin yani neteweyên yekbûyî helwesteke neyênî di derwarê yani ti helwest nehatine standin. Yani vajî vê berî çend rojan sekreterî giştî yê neteweyên yekbûyî got em amade ne pêşînyara dewleta Türk amade bikin ji bo yani nîqaş bikin ji bo avakirina deverek aram di navbera Girê Spî û Serêkaniyê de û bi yek carî pirsgirêka yan jî fayla koçkirina 300,000 însan ne anî ziman. Yani niha dikarin bêjin neteweyên yekbûyî bûye şahidekî li ser guherîna demografî ev jî yani gunehkariyên li dijî mirovahiyên yani neteweyên yekbûyî dibe şahid li ser vê. Bele. Kak Mihemed Tirkiye ji aliyê xwe jî ew tişta rid kir yani Tirkiye got em plana me tuneyî got em guherîneke demografî xelkê reseniyê wê deverê em ji cî wan rakin ew tişta eşkere kirin hikûmeta Tirkiye. Lê li gor yani tiştê got dibin li Efrînê em bêjin wek nimûne xelkê wê hîn ve negeriyane. Tu belge em bêjin tu dokument hene got ew tişta yani xelkê got tên derketin ji malê xwe kesnîdinê tên şûnawana tê şopandin em bêjin got bi rastî yani planekê ji bo got ew xelkana ji cî xwe ji malê xwe derkevin. Belê ji xwe yani ev bêtirî raporekê ji aliyê hin rêxistinên navdewletî da wek Amnesty û Komîta Mafên Mirovan yê girîdayên netewên yekbûyî sê rapor di derbarê rewşa Efrînê de hat derxistin. Helbet ew yani
چکدارن کلو داره توانبار کرن کو اب گناهکارین شهر و گناهکارین لدوجی مروفاهیه لدوجی ملت کرد لعفرین بکارتینن به طبی ویجی تشتک نهات یعنی نهات گوهرتن و یعنی و دولت ترک میدان دولت ترک تم تبریئت که یعنی بگناه دکه طبی کو هم زانن یعنی اب گروپین چکدار این جهادیست به امر حکومت انقره راد بن رودنن از خوازم تشتاقی دیجی یعنی او بکم از بیجم یعنی ایدی حوجه ناکه که عمل راپورا بگرن یعنی شوپاندنان سر عرضه بگرن سر حکومت ترکیه به کوکازمان اخوال لسر تلویزیونا تیرتی حکومی گوت اف دبرن لباکر سوریه نلایقی کردانه اف بیتر یعنی به عربان دکهوه جبر که اف دبرک چولستانه یعنی بیابانه یعنی جوی بیتر اعتراف چه بیجه یعنی بله جاليه ود كات محمد يعني ام بيجن كارين جو بيكرنج بو او خلقاناش جي خدرنا كيفن يان جي كار بيكرن جو فجرن جي خو تجي يك جوان كسايوك ماني زمان جو يعني افاي لهرما كردستان يبو نهات الكوباني بجيبو يت نكار فجر مالا خو چی پیوسته گو او خلکانا مالی وان به پاراسن یکین بیجن و آدنیجی گو کاربن وگرن جی خو یعنی بانگا تا چی ام بیجن جریخستنی نام نتوی ج حکومت آوه ج خلکی بخوشی یعنی چاوا کارن او گوهرتنا لبهنبری او گوهرتنا ديموغرافي بسکنن برازيل لبر قلسبونا يعني رولا خستني ناب دولتي وقت نتوين يكبوي براستی از بيجم بيتر روسيا وامريكا تخواستن كجبر كو او هاي باندورن ده ميدان سوري ده او نا بيتر تحكم بمفاصل يعني شار وسياسات وتشتي وصا تشل سوري ده قامه او بيتر تحكم دكن جوان تخواستن كوب يعني مسوغريان بدن خلكي مسوغري بدن خلكي كوچبر جبركو يعني عفرين ابو سال كوني بكاتيا داغر كرن بيتري 3000 لدربايا نكان بگرن او كون بدگرن جي اي كل ودره مانجي يعني هنا كاجمار كيم لو دره مانه توشي همو رنگين بمبيكرن ما في مروما تكرن بري دسيروجا كالاميرك بناب سليمان حمكو دمالا ويدهات كشتن يعني دبن تعذيب دا يعني مالوي دزين وليدان بيشتي سيروجا جاني خوش دستا شهيد كات يعني براستي اف بمبيكرن تخواستن يعني اف روسيا وامريكا ببن مسوغر كو اف دبرن نتنه دبر عفريني هروا بتمامي دبر سوريا يعني باكور رجلات سوريا ورجاباي كردستان ازكارم بيجم مسوغر بكن كو اف كوچبر بگرن سر خاكوخا بله روزنامه‌وان محمد بلو قالك سپاس بو بشتاری بوناته هر شاد و بختور به زاروکن روژاوا ین پنابر کو نهال کمپا بردرش لدهوک رونشتنه دخوازن وگرن دبستانن خواه ددمکی دا کو دست هلاددار هشتا پنابران درباز دکن اوی دست به کوم کرنا داکومنتان بکن دا کو دبستانان وکن. کمپا پنابرین کردین سوریه لبردرش جه 3000 خیوتان پیک هاتیو حتی نوکه 11067 کس لوی کمپ آکنجی بونه. تو مارکنا خزانا بردوام و لاین پیوندیدار حوال دادن بنگه تندرستی و تو مارکرنه و دانا پیدوی جیان بو پنابرادا بین بکن. هجمارک آزارویان ده پنابریا خدا جخاندن به بهر بونه. دا خازوان اوه جاردی دست بخاندن بکن و خاندنگه و دبستان بو لکمپا بردرش بینوه کرن. هم خلقی سری کانیه نام خوازن دبستانی مفگرن هم صفی حیشتان ام و برانی خواو بس مامانی خواو قلی می کردگش هم خوازن هم بهویا دولتی اجنبی نکاو دبستانی مجمر فگرینن و ام يعني واز فگرن دبستانی خواه از مدرسه بوم مدرسه بازدان از ویدی صفا الشاب و مدرسه الویدی تنیه هم تخوازن مدرسه ورچیب از القامش لو بوم امزو هفالي خو مشغول ليس الصفاش الشابو خوازم فرجي مدرسة فبو مشغول بليز كيف خوشي شي ببل فيدري
السريك عني بو الصفاش الشابو الفيديش يتخواز مع المدرسي ریوبریا کمپ دهولو بزاوادانه داکو ددمک نزیک دا خاندگه بو پنابرا بین وکرنو زارو جو خاندنه به بهر نبن طبيعة و چند روزه که اف کمپ هاتیه و کرن ما وکو اداره کمپ دزگاه خیرخوازی بارزانی نوکه تیمت من نووا کمپینا بو سرجمهوری که نوی خلکی اما محاوله که این هفته همی دو تاور بگیرین ما چند زارو هنه چند خطابی هنه چند خریج هنه اف اودی همی دهنه ورگرتن ما وکو اداره کمپ نوکه مجه تخصیص کریا نووا کمپت گلیو انسیار بو وکرنو دو خطاب خانه امیل سر خط گر خراوت تایبت من وکو یونسف حکومت هرم کردستان همی آماده کاری در برینه ان شاء الله مده که نزدیک اف کوموکاسیا جینا مینن و کی پیشتر من بدایت آماده پیدای هشتا ام پیشوازی خلکی دیگه اینو اف کمپ پر نبیه اگر نه پاش روز مستقبلی مده که نزدیک ده قطبخانه هبن و خلک ده درجه خویندن خودتن سلام بالای دنگ امریکا دوها پسپورین سیاسی دبیجن جالره کو وزیری دروی امریکا مایک پومپیو و جکاری خو استفاده بکه جبو کو به اندام جهالت خو ی کانساس ده بجارتنا سناتوران ده وی ساله دا وزیر دروی امریکا مایک پومپیو افجارا سیانه سردانا فرمی یا ایالتا کنساس دکه کو مالا ویلوی دریه روز باش جوا همویا را بخیر بین چند جهاتی امرو و گرته و ماله وی سردانه بالا گله کسان کشاند دناواندا سی ای اوی فاکس نیوز روبرت ماردوک یکول نیویورک هفتیا بوری پامپیو بشوکی حنکانه و ظلامه کو گلک وظیفه هی پیشکش کربو نونر پومپیو، ریوبر پومپیو، وزیر پومپیو، سناتور پومپیو، سروک پومپیو، President Pompeo. د سردان اویا بوری دا روزنامه‌وانک جو پومپیو پرسی کانه ل پرسین کرنا ل دج ترامپ باندور لسر حزن وین سیاسی کریه چو گوهرینین اوه چند جاره من اپ سیاره برسف دا از باور دکم اوه جارا 103 یا 104 پیام من هر روز به دهیان دما راد بم گلک زلاله به هموش یانین خو و پسپوریا خو ارکی مل وزارت در و اوه ام بهلین گل امریکا پاراستی به همو دیپلماسیان خو هان ددین داکو پشراز بن کو بازار امریکا لسرانسری جهان بو بر همین کانساس وکرینه پامپیو پر جاران گوتیه اوی وکی وزیر دروی امریکا ببینه چندی کو سروک ترامپ بهله او لسر کاری خوبه لی پسپور وها دبینن کو او دخوازاج بو سینات خو بر بجار بکه او حجتان دگراو دبیجه اوی باندوره لسر کاری وی نکه وکو وزیر دروه لی شویه که عجب ده تفگریانا ویا لوی داره دخویه دیاره او دخوازه جبو سیناتوی خوبکه بر بجیر پروفیسور زانینگه باردیت لامیس گوته دنگ امریکا درباره لپرسینا لادانا ترامپ یا لسر آلیکارین لشکری بو اوکراینا دبکو باندوره که نباش لسر بو چونین پامپیو هبه یا راستی ده چند هفته این در باسپوی دا از وها دبینم که استیرکاوی وکو وزیر در و گش بویه نای زانین کانی رولاوی ده پرسا اوکرانه ده چیه پشت راستم که روج بروجه دا کتنا مورالی وزارت در و زیدتر زلال دبه درباره رولاویاد لی پرسینا پرزگریکا اوکرانیا دا چندی دچه زیدتر دبه پامپیو دبیجه روزنامه‌وانین هرمی خلکی کنساس گوه وان لسر وان آلوزیانینه ین کو لواشنطن تیم بحث کرن و گروپا چاودێریە فریدم هاوس راپۆرتێک و بەڵاو کردە لەسەر کاتچاوە گەلک حکوومەت مەدیا جڤاکی بکارتینن. لەگەڵ راپۆرتی رێخستنا فریدم هاوس حکوومەتان چاودێریە هەمەلاتین خۆ دەکەن و بە تایبەت بژارتنان دە مەدیا جڤاکی بکارتینن. لەگۆڕ راپۆرتا رێخستنا فریدم هاوس ماڵە ئازادی و بنگە هاوی لە پایتەخت واشنگتۆنە ئازادین مەدیای جواکی بربچاو دەبن. هر دو مجارین سرکین me ev buku çava hükümet medyaya civaki bo hilbijartınan u bo çavderiya hem velatiyan bikartinin. لەگۆڕ راپۆرتێ وان ji 65 دەوڵەتان 40 دەوڵەت ku tê de azadiya internetê heye
çavderiya medyayê civakî xurttir kirine. We found that domestic actors مدید کو مروین چی جی حکومت بن یان جی چی جی سیاست وانان بن کو دخوازن ورن بجارتن براستی اینترنت ور بکار آنی نکو azadiya hilbijartinan bin pekirine. Li gor raportê herî zêde înternet ji aliyê partiyên radîkal yên rastkir ji bo belavkirina zanistî nerastî hatiye bikaranîn. Pispor Fank dibêje medyayê civakî bi piranî di dema bihara Ereban de hatiye bikaranîn. Ez nizanim heke herkes dît ku çawa hükümetan xwest ev li dijî me bikar bîne. Hükümetan fêm kir û got ku erê em dikarin înternetê li dijî hemwelatiyên xwe bikar bînin. Hewildanên hikûmetan bo binpêkirina azadiya înternetê dikare paş de jî biçe. Wekî ku di havînê de li Rusyayê de diyar bû ku dijberên hikûmetê li ser medyayê civakî de xwe rêxistin kirin. Çalak van dizanin ku hükümetan wan dişopîne yan jî çavderiya wan dike. Ji ber wê jî ew ji bo her çalakiyek cuda dest bi bikaranîna peyvên nepenî kirin. Di platformên medyaya civakî de xwe rêxistin kirin da ku bikaribin ji çalakvanan re xwarin û vexwarin bigihînin. Ev cara dehaye ji sala 2000 nihan vir ve ku rêxistina Freedom House li ser azadiya înternetê pirtûk derdixe. Li gor raportan azadiya înternetê her sal kîmtir dibe. کمبونا نونراتیا جنان ده سیاست دال ولات بوتسوانا بردوام دبه و بویا کشه که مزن ده دمکی دا تنه سه جن ده انجمنان اجتماعی ده هنه. پشتی هلبجارتنا گشتیا سالا 2014 لبوتسوانا بتنه 4 جن اندامن پرلمانی بون ده ویوالاتی دا. پشتی دنگدانم 23 هیوه هجمارا جنان کمتر بون و بونه 3 جن. رکخستنن مافین جنان سیستمین هلبجارتنان تاون باردگن و دبیجن که اف سیستم فرق جداهی دیگر لدجی جنان. ام ده جواکه که دا دجین کومیر تیدا سرورن. ام به مبست یا به مبست پیش خلکه دکن کومیر ریبره که باشتر جنه. مگلک جنن بشیان هنه که هندک جاران دشیانن خدا دودلن آنکو بگمانن که او بکرتین یا نه. نوکه ریجا 5 ساده جنان لبوتسوانا پوستین سیاسی هلدگیرن. اوه دیری وی ریجا 30 ساده کو بلوگا هره میدانای. آنکو جوادا پیشکتنا باشور افریقا. لسر وی اکیرا کو 55 دنگدرین بوتسوانا جنن لمیران پرانیا کرسین سیاسی هلگردینه. In politics we talk in power relations. Di siyasetê de em li ser peywendiyên hêzê de axivin ji bo jinan asantire rê bidin mêran û li piştê bimînin û pesnên wan bikin û peran bo mêran kom bikin. Lê eger tu hizra xwe têda bikî, jin dikarin vê yekê bo xwe jî bikin. Lêkulînek ku ji laya rêkxistina mafên jinan ve Emang Basadî diyar diket ku sîstemê siyasî di berjewendiya jinan danîne. اوین دکهونه بر آستنگین کلتوری. سبنگهن چاودێری کردنên Afrika نیگرانیا خو دردخن لسر هجمارا گیما بر بجارن جند دنگدانên ve dimahiyê yên Botswana da. هەلبژارتنا 2019 دیار دەدەک گەمبوونا هەژمارا ژنان دنونەرتیا ژنان دێ سەرکردایەتیا سیاسی دە و bi taybetî da asta encumena neştimanî de. Di bersivê da serok Mokowet Sîma Sîsî سوزه داد کو پتر جنان د پارلمانی دا دست نشان بکد برایان دستوری. Unfortunately very few women. بمخابنی و وکه پارتیا ما امشیان هجماره که کم یا جنان برف پیش ببین. لی خالن دستوری رید دمه کو ام اندامن تایبتن پارلمانی هل بجیرن و اف بریار دید برجواندیا جنان دابه. سروک ماسیسی دی اورو که بفرمیسین لسرورگتنا دستالات خود بوماوه 5 سالان. و ده 6 اندامندی بو پرلمانی دست نشان کرد. Li bajarê Wanê avahiyekî nû ji bo werzişkaran hatiye avakirin, peyamnerê me Arîf Aslan li ser vê avahî û rewşa daviya şarederiya Wanê ku şaredera bajêr hatibû dûrxistin, raportek taybet amade kiriye. Li Wanê şaredariya Rêya Armûşê ku yek ji şaredariyên hêj ra qeyw nehatiye diyarkirine li taxa karşiya qey kompleksa sporê avakir.
مراسم وکرنا کمپلکس به تبلیغون هفشاردار شهزاده کرد آزمیجان پارلمانترین پارتیا دموکراتیکان گلان HDP نوانه اندام مجلس شارداری و هجمارک رونشوانان تاخه هاته لدارخستن. کمپلکس سپوره لسر 2600 مترکاره هاتی آواکرین و دهندره ویدا قادا خالیچه سرگرتی قادا سیرانگه بوزاروکان پارکا لیستیکی و قادا باسکتبول جهدگیره. پشتی وکرنا کمپلکسی هفشاردار شهزاده کرد آنی زمان کو ده دما هلبجارتنه دا زاروکن تاخه جوان جه سپوره خواسته بونو به وی پروژه وان اف داخوازا وان جهانیه. جوان اج مرا گوت هندکارن یا انجیه که وکی جی سپورج مرا وکن یا به تایبتی خواستن مجبور چه و هم نکارن ذات هم به تایبتی جی امی خباتی مجبور نمجبوی خدمت آگل و درینه مگو از پروژه یا مجی هم بیشم پروژه که کرتاسی بیانی هی بکوه نافده می دریج دا پیش روژه مدا پروژه ما پر هنه سرتاخمه بسر هلوستا دیارکرنا قایمین جبو شاردارین HDP دا جی هفشاردار کرد برتک نشا داو آنی زمان کو ancak gel dikare wan ji peyvîrê bigire. Gelê me ji me re dibêje me hûn înan ser peyvir ji bo xizmeta xwe û hûn hatine ser peyvir hûn em dikarin we ji peyvir rakin. Tu kes nikare. Belkî fermiyetê de ew dixwazin me engel bikin lê belê ez bawerim tu yek rojî nikarin morala me xirab bikin. Em ji bo 5 sala gelê me hilbijartine 5 sala jî em ê xizmeta gelê xwe bikarînin. Demek beriyan he bi sedema lêpirsîna ewlekariyê ya walîtiya Wanê ji şaredariya Riya Armişê nêzî 105 xebatkar ji kar hatin durxistin. Ezi qaskî 150 personelê xwe rakirin mixabin car diwalîlik zaten qayim bixwaye. Rabî ev personelê me güvenlik soruşturma dawiya wê derxist hemû olumsuz. Yani armanca wa ev ku xebatê me asteng bikin. Berçav vê gel ra me bixin ama em ji wê ra vê dibêjin yani em berçav vê gel nakevin çünkü gelê me dizand hûn zulmêtken hûn neheqîyetken hûn heqaretêtken. Cî wê heqaretê jî tunine hindî ku ji me bê nikarin morala me xirab kin em ê xebata xwe çar bi çar ji gelê xwe ra bimeşînin. Hêjayî bibirxistinê ku li Wanê heta niha tevî şaredariya bajarê mezina Wanê sê şaredariyan ra qayûm hatiye diyarkirin. Her wiha piştî hilbijartinên xwecihiyên Sû û êkê Adarê li şûna sê şaredarên HDP destûrname ji namzetên Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP re hatibû dayîn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. اپا تیک تاک بویا اپا هری بناو بانک و خلق لسرانسری جهانه داونلود دکن. گنج و سپی به وی آپی که خوش دبن و پیامدار دنگ امریکا میشل کوین به وان گنج و سپیران را اخفی و او راپورت چی کرد. جبو سپیان اپا تیک تاک جبو کیف خوشیت دبکار آنیم. هندک ویدیوین خلق دکن گلک کنیامت اینن. اوره اگه باشه گو خلق ویدیوان چه بگد و پیوندیان درست بکن. او کسن تیک تاک بکارتینن ویدیوین کرد تومار دکن. باز دا بو 6 چرکیان سترانان دبیجن یانجی دیلانه دکن. بشرا او جبو حوالن خواه بلاو دکن. من گوته خو از واسطای ما به تماشا کرنه از حوال بدم ویدیو ساز بکم داکو از بناو دنگ بم بریا تیک تاک تو دنگ که بخو هلد بجری و بکارتینی بریا تیک تاک دکاری ستران یان آخفتنن کسکی لسر ویدیویا خودانی هر روز تیک تاک زیدی 1 بیلیون ویدیوی نو بلاو دکه Ez gelek caran senaryoyên komedî dikim yan jî dîlanê. Gelek dem pêwîst e tak û fêr bî lê pir xweş e. Gelek hevalên min bikartînin kenê min tê bi taybet demê grûbek bi hev radike. اپا تیک تاک دبا وکو آلودبونک جبو خلکه. دم تو در باسی اپا تیک تاک دبی تو دبیجی کو تنه بو چه خلکان تو بکار بینی لیوه کو آلودبونه دروست دبا و بودم جمیرن درش تماشای ویدیوان دکی. اف خوین کار دبیجن کو اپا تیک تاک ریکانو پیشوان کریه جبو درست کرنا کیف خوشیه. لگور لیکولن هری داوی لسر بکراننا ای سیگارت لامریکای هر یک جه چاران جه خوندوان لیسه ای سیگارت بکاردینن.
E-sigaret anko cigara elektronik di nav xwendewanên sinifa ortayê de ji belav bûye. Raporta lêkolîn di kovara rexistina medîkalî ya Amerîkî de hat weşandin û encama lêkolînê gelek metirsidar e. Niha li Amerîkayê de 5 milyon xort ev cigarayên elektronik bikardînin ku ev hejmar sala par nêzîkî 3.6 bû. Rapor dibêje hewildanên karbidestên federalî û eyaleten ji bo pêşîgirtina bikaranîna e-sigaret bi ser neketiye. Tevî ku firotina wan jigarayan ji bo kesên ku temenê 18 salî biçûktir qedexeye. Temaşewan hêja bi vê raportê em hatin dawiya bernameya vê hefteyê heta hefteya bê biminin di xêr û xweşî de. Her şad ben.